Bapak Inang persiapkan hita diri pakon uhurta masuk mahita ibadah. Buka kita saat teduh. Puji hita Tuhan ta marhite haleluya nomor 412 ayat sada 2 pakon tolu marodur na persaya bani ayat 2 holi aseriap hita jongjong. Hagogohondo Jehovah. Tongon ipajonam do dunia on seng anjay dugur. Totap do paratasmu humbani nabasa iya. Humbani mulani domadong ham. Marbagal doba ham Jehovah. Maling do pardosang nibah
Dora sumangdo parhasakni. Guguhan marimbang parhasak ni bah marbagal. Guguhan marimbang pargilumbang ni laut. Lobih markuasa nando Jehovah inagori atas. Hasaksionmu tongondo harta hatengerhon. Hapasingan do na patut bani rumahmu. Ham Jehovah Jehovah rosi sadokah sadokah ni dokahni. ni. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jehovah na ibata janah bapa nami na inagoriatas. Humbani na basaiya ni na basaiya doham. Janah rosi sadokah ni do paratasmu. Ipuji hanami doham. Halani itopa janah ipajonam hamdo dunia on gabe ianan nami. Itopa hamdo hanami marpangidah. Marpanangar, marpanganggoh, marpangahap pakon marpandai. Iberi hamdo uhur pakon pikiran ban nami. Janah ipaturoy-turoy hamdo in ron sinuan. Yondingi hamdo hanami humbani parmaraan. Haganupan in sedo halani diar ni gabe nami. Barang na ni dilo ni tuah nami. Tapi halani dear ni layakmu pakon kuasamu doin benami. Ajari hama hanami, ase ipake hanami kuasamu nahumbamu, ase italuhon hanami segala kuasa pakon rosuh ni dunia on, nama rimbang hanami humbamu. Ipuji hanami maham sonari, patar, haduan rosi sadokah ni dokahni. Amen. Hundul makuria. Marhasoman malas nuhur, riap mahita mamuji, tuata nebata marhite doding haleluya, nomor 240 sada, ayat sada pakon ayat tolu, malas dotong uhur hon. mahita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan naibata.
Ham Tuhan na ibata Bapa nami, napasing jana pargogo na sotarimbang, ibagas unduk pakontoro ni uhur, roh duha nami masopot kon dosa nami na bagalin. Gati duha nami lang martengir ni uhur kop hanami. Riap mahita mangindo, ham na ibata, idop mahurmu baku pardosaon. Ham Tuhan na ibata, paridop niuhur apa parholong ate, humbani haganup jolma. Iha si holi uhur mudo asi manggulu hanami ibagas holong. Dame ang pahalayakonmu, tapi gatido hanami lang pang mangasup mandalan konin. Dopak hasoman nami. Hasadaon itongah-tongah nami pe, lape songon na hinorosuhkonmu. Buedo halak na hiranan bani buah-buah ni hapor sayon nami. Hajongjongan nami selaku garam pakon panondang. Inpe gatido lang ihagoluhkon hanami. Bani haganupan hahurangan pakon dosa nami in. Marpanganju maham benami. Riap mahita mangindo, ham na ibata, idop mahurmu baku pardosaon. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, si mada kuasa apagok hasitongan, do maipilih janah ipapasing ham hanami, marhite anakmu Jesus Kristus, tapi gatido lang ihajongjongkon hanami pandiloon, apa persuruhmuin. Pikiran apa horjanami ari-ari pe, gatido lang songon na hinorosukon ni uhurmu. Age pasu-pasu na bineramuin pe, gatido ibain hanami gabedalan laho manundalhon ham. Rosi tanggung jawab nami, laho menramotkon na tinopamu, marhite na melastarihon lingkungan hidup. Ay pe gatido lolay hanami. Bani haganupan panlausyon namiin, idop mauhurmu, sasap hama dosa namiin. Riap mahita mangindo, ham na ibata, idop mahurmu baku pardosaon. Tangar anjaha haporsay hita mahata ni na ibata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Agepe girgir dosa ni masongon bunga ni dapdap, lopak do bahenonku ay songon salju. Agepe gerger songon hiu hasumba, putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ni nebata, do maisasap haganup dosata. Halani ay, pataridah kon hita ma tanda-tandani pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabong. Amen. Hundul ma kuryam.
Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 474 ayat sada 2 pakontolu roh do aunuan marsomba. Ayat 2. Dudengko kita ayat 3. Ai galina se
Tangar hitama hatani nebata, na tersurat bani Efesus sada ayat 3 dasu bani ayat 10. Hata puji-pujian halani bagini pasu-pasu. Na puji ma na ibata, Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, na dop mamasu-masu hon bata bagini pasu-pasu partonduyon hun nagoriatas ibagas Kristus. Ay ipilih dohita ibagas ia, sanggah lape itombe dunia on, ase pasing hita anjahalang panurakon ilobeni, ibagas holong ni uhur. Itetapkon hinando hita bani, gabe anak ni ain ni marhite Yesus Kristus, manghihutkan rosuh ni uhur ni. Gabe puji-pujian bani hidup ni uhur ni, na marmuliain, na ni hidup kon ni nebata, ibagas na hinaholongan niin. Ibagas ia do dapat hita haluahon marhite darohni, ay mahasasapan ni panlanggaron, domu hubani habayakon ni hidup ni hurni. Na unjah binerehon ni bata, ibagas hapentaron apa hauhuron. Ipabotoh kondo bata rusia ni surasura ni uhurni, domu hubani haputusan ni uhurni, na dop tinotapkon ni hinan ibagas dirini. Isurahon do banigok ni panorang ni, pasadahon haganup, na adong inagori atas, apa na iatas tanoon, ituruh ni sadaulu, ay ma Kristus. Amen. Martuah do na manangar hata ni nebata, anjaha na marimbagas kosi. Amen. Domai sasap Tuhan ta dosata, malas mauhurta, dudingkon hita humbani haleluya nomor 200 sia ayat sada pakon ayat 2, doma ihop kop Tuhanku tondihu. Doma
Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanahon, humbani ni sianum. Bata bapa. Namanopa langit pakontano, rosi haganup natarida, roban masotarida. Au porsaya bani Tuhan Yesus Kristus nasasadain, anak sasadadin na ibata, na tinubukon ni Bapain sangkan apedong duniaon. Na ibata humbanin na ibata, na lihar humbani na lihar, na ibata na sitong humbani na ibata na sitong. Na itubukon lang na itopa, sisada hadirion pakon Bapain. marhitehon sido ijadihon hagal. Halani hita jolma pakon Huangon do Yesus ndagori nagori atas. atas. Nagabe daging marhite to dinapasin. Hubani si Maria sanggalape hayaban. Anjaha gabe jolma. Na iparsilangkon makopkop hita bani panorang si Pontius Pilatus. Manaron na pangit jana hitano. Anjaha mulak manggulu bani ari patuluhon. Mangihutkon suratin. Naik usurga, anjaha hundul isyamun ni Bapain. Janah mulak magira marasoman hasangapon. Laho manghumi halana manggulu pakon nadok mate. Sendong ujung ni harajaon ni. Au porsaya banitun dinapasing. Tuhan jana si pagulu. Naro humbani bapa pakon anakin. Si sombahon jana si pasangapon. Rapakon bapa apa anakin. Nadop marsahap marhite nabi-nabi. Au persaya bani kuria na sasadain. Kuria persadana pasing anjaha apostolis. Au persaya unlantinan na sasadain. Bahen hasapan ni dosa. Anjaha mangarap doau bani parpuhon ni sagala nadok matem. Pakon bani haguluhan si magira. Amin. Hundul ma kuria. Puji hita Tuhata marhite doding haleluya nomor 450 ayat sada 2 pakon ayat 3 sihol do uhur nami.
Salom, jana horas mabata haganupan. Tutu malas mau hurta tene, panorang on boy hita martupu iruma penumbahanon ay manalaho memuji pakon pasangapkon Tuhan ta. Halaniai majelis pakon jemaat GPS Depok makatahon selamat beribadah, selamat hari Minggu mah hubata haganupan. Secara khusus kata padong nah hadir bani panorang on nalangkur yani GPS Depok berkunjung ke GPS Depok. Penginduan nami ase jongjong manasiam bani enan nasiam ay manalaho patandahon diri. Diar Bapak Inang nama poso, ibasatna nami manasongon petakaskon ting-ting ni Kuria, bani Minggu Seksa Gesima, 8 Februari 2026, sedarion ibadah tapitah sahali, halani setelah ibadah kita mersidang jemaat, pelayan firman Aima Pendeta Juniati Saragi. Persembahan bunga altar, sedarion Humbani keluarga Situa John Ridharma Saragi, inang Situa calon Okpa Beru Purba hun sektor Samaria. Tonggon hita Kuriata ibagas pernaburitan na perlobe doma ihorjahon kunjungan diakonia humbani inang Helmina Beru Sipayung hun sektor Kapernaum. Kemudian kunjungan diakonia hubani orang tuata Situa Emeritus Kalamen Purba Pakon Inang Wisnawari Barudamani sektor Samaria. Namangihut tonggon hita Inang Ratnawati Baru Purba sektor Emmaus irawat di rumah sakit Bani Arsenin. Kemudian orang tuata beritan Aima Situa Emeritus Sudirman Purba hun sektor Jericho. Namangihut Asamanta Inang Maritati Baru Purba atau Nyonya Jalinson Saragi sektor Kapernaum. Pakon orang tuata Inang Situa Emeritus Rosmina Sinaga hun sektor Betsaida irawat di rumah sakit sejak hari Rabu tanggal 4. Namangihut tonggohon hita Kuriata yang berduka cita telah berpulang ke rumah Bapa Aima Inang Nelih Baru Sinaga, orang tua dari keluarga ganda Parulian Purba, Inang Baru Pinem sektor Kana. Inang ay merujung golu bani hari Sabtu tanggal 7 jana rencana di keluarga sadarion mulak do keluarga hu Sumatera. Namangihut akan dilaksanakan baptisan kudus bani hari Minggu tanggal 15 ay maniombah ni keluarga Samas calon Godfried Hotma Sihombing Inang Desi Ulan Marista Baru Sagala. Terpuji ma Tuhan, hari Minggu na lewat doma terlaksana dengan baik ay mahurja bagal na passing na pertama tahun on jana namandihuti HBN haganupan adong 360 sada halak. Iwartahan hanami do ay undangan untuk mandihuti sidang jemaat bani sadarion rencana ipukah jam 10.15. Kita haganupan pertongguan na pertama ay pertongguan gabungan akan dilaksanakan bani hari Jumat tanggal 10 tolu termasuk ni ay jam 10 sia pelayan firman Aima Pendeta Mersian Saragi. Hita saksi Bapak ijalo hita do undangan humbani Komisi Pria Kaum Bapak PGIS Aima ibadah bulanan bani hari Jumat tanggal 10 tolu. Nasiampe saksi Inang do Ibu Kama PA Nasiam bani hari Selasa tanggal 10 na mengajari Aima Pendeta Juniaman Saragi. Pakon ijalo saksi Inang do Aima undangan humbani Komisi Perempuan PGS Depok ibadah bulanan pada hari Kamis tanggal 10 sia. Nasiam orang tua nami tupuan lansia PA Nasiam na pertama bani hari Rabu tanggal 10 sada termasuk ni jam 10
Janah ijalo hita dohomani undangan Komisi Lansia PGS Depok untuk ibadah bulanan bani hari Jumat tanggal 10 tolu termasuk ni jam 10. Bani seksi sekolah minggu sadarion ma praktek ni guru sekolah minggu Matius Saragi. Kelas katekisasi termasuk ni sadarion jam 10 sada. Kita ganupan majelis parhorja Ibu Kama Parsarmonata pada hari Selasa tanggal 10 jana goran-goran nomor tugas doma dong ibagas warta jemaata. Majelis dan jemaat GPS Depok mengucapkan selamat ulang tahun Bani Kuria nomor ulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan periode 8 sampai dengan 14 Februari. Adong 10 tolu halak Kuriata nomor ulang tahun kelahiran yang merayakan ulang tahun pernikahan. Nah perlobe aima keluarga Dodi Prihatman Purba, Inang Marina Adriana Barusiman Juntak merayakan ulang tahun perkawinan Bani 9 Februari Unsektor Filipi. Kemudian keluarga Yan Krisli Saragih, Inang Risna Desimori Tambun Seribu merayakan ulang tahun perkawinan Bani 11 Februari. Kemudian keluarga Willy Yansen Setiawan Purba, Inang Vera Julianti Sijabat merayakan ulang tahun perkawinan 11 Februari. Kemudian keluarga Daud Yahya Saragi dan Inang Nurita Baru Sinaga merayakan ulang tahun perkawinan 14 Februari. Nah perpudi sahali basahana nami rekapitulasi keuangan aima penerimaan pakon pengeluaran periode sada daskubani tanggal 7 Februari. Total penerimaan aima 65.547.500 rupiah. Total pengeluaran aima 51.356.764 rupiah. Bani warta jemaat domba ilampirkhon aima laporan bulanan keuangan bulan Januari. Kemudian laporan bulanan seksi sekolah minggu, seksi inang, kemudian iuran diakonia, pakon daftar tekan les, seksi inang, nalape lunas. Sonai mating-ting di kuriat kubata sadarion, tonggo setelah warta, ibu bahon PPAK. Salam mahubata kanupan. Martongko Mahita. Terima kasih Tuhan, pakon puji-pujian ataan hambamu. Bani panorang na jenges Tuhan, na ibereham hubenami bani sugut nyarion. Age sunai cuaca Tuhan mendung pakon udan. Tapi Tuhan, ringkas doha nami Tuhan, ibereham laho rumahmu memuji pasangat ponham. Terima kasih matongon Tuhan. Tuhan, martonggo doha nami Tuhan, hubani hasoman nami, nadoma memberi uhur Tuhan, mempersiapkan bunga altar bani sadarion, marpasu-pasu maham Tuhan, hubani keluargaon, tambaham rezoki Tuhan, aseboy Tuhan, termulia goranmu. Sunai huma Tuhan, hubani haganub, hasoman nami, namelayani ham bani pagi nerion. Andohar Tuhan marhite pelayanan namion. Lambin termulia ma goranmu. Jai tambah ma napor saya hubamu Tuhan. Tuhan sunai huma martonggo doha nami. Hubani piga-piga soman nami Tuhan na naburitan. AHPI Tuhan proses di Panambaron banyak soman namion. Hama tong-tong bastu Tuhan.
Ase boy Tuhan riap hanami pengasaman namyon. Laho mamuji pakon pasangap kon ham. Sonai huma Tuhan martonggo doha nami hubani haganupan. Aha perencana ni Tuhan program ni garzan namyon. Terlebih Tuhan tokenari salose ibadah. Laudalong konama sidang jemaat Tuhan. Ase hamma tong nama semasuhan nami. Ase boy Tuhan aha penalahu sirapat kon nami. Haganupan in laho pasangap kon ham Tuhan. Martonggo dumahan nami Tuhan hubani haganupan hasoman nami. Namarayahan ulang tahun perkawinan. Pakon ulang tahun kelahiran Tuhan. Marpasu-pasu maham Tuhan. Saya tong maajari ham hanami haganupan Tuhan. Martarima kasih. Bani panorang na ibereham hubay nami. Tuhan. Sunay hubani hanami haganupan majelis hasoman sa pelayanan. Ase Tuhan saling hanami Tuhan saling membantu, saling mendukung Tuhan. AHP program ni PMJ nami. Sunay program ni Gereja GKPS Tuhan. Tuhan, buhay do Panginoon na memang hubamu. Tapi tongtong mauhurmu na saud Tuhan itong atongah nami jemaatmu GKPS Depokon. Terpuji maham Tuhan, jaluham matonggo nami yon marhitay anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Puji hita Tuhata mandoding hita humbatul ratus 26 ayat sada pakon ayat 2 tul ratus 26 ayat sada pakon ayat 2 AGB Sukot mata manonggor. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita. Iula kon hanami Tuhan makatahon terima kasih hubamu. Halani ido pakon holong ni atemu Tuhan. Natongtong manramoti hanami. Da sebani panarongon ibagas na jorgit hanami pajupa pakon ham. Janah boy marmalas nyuhur.
Tuhan bani panorangon, martonggo doho mahanami, bani pimpinan ni kuriamu kuria GKPS Depok, ay bani PMJ nami, pendeta, majelis jemaat, pakon hasoman sahorja, bani seksi-seksi kategorial na lain. Ase marhite pelayanan nami Tuhan, boy namin lambir marmulia goranmu. Sonai homa martonggo doho mahanami humbani kuriamu Tuhan, kuria GKPS Depok secara khusus. Bui dope hanami napatut roh hurumahmun, atap ahape halangan ni Tuhan, atap bani nalang sopat Tuhan, atap na lagi ipardalanan dope si dia Tuhan, taruhon ham si dia hurumahmun, ibagas na jorgit. Bani hasoman nami na ibagas parnaboriti on Tuhan. Ham Tuhan na mamasu-masu tambar na ipangan si dia, ase pahorkon hamalumon humbani si dia. Bani hasoman nami na ibagas berduka Tuhan. Ham Tuhan na memberi penghiburan guguh humbani si dia. Sonai homa hasoman nami na langboy roh rumahon ay mamarhite kekurangan ekonomi Tuhan. Mangilik hanami ubamu Tuhan. Campur tangan hamba pa, ase ham Tuhan mencukupkan ekonomi si dia. Bani hasaman nami na ibagas na marayoh Tuhan. Ham Tuhan na makartuki uhur ni si dia. Membuka uhur ni si dia. Ase boni minggu na lorohon. Boy hanami pajupa ijon ay manalahong pamuji pakon pasangap kon goranmu. Martonggo doh mahanami Tuhan bani kegiatan-kegiatan ni gereja nami Tuhan. Nasihol si pamasahon atap penadoma ipamasahan nami Tuhan. Campur tangan hamba pa ase haganupanin boy haganupanin nalahong mamuji pasangap kon goranmu. Martonggo doho mahanami Tuhan bani piga-piga ni hasoman nami ibagas na parnoboriton atap na ibagas pemulihan pe Tuhan marpapaso-paso ham si dia ase boy poda si dia sehat Tuhan. Bani orang tua nami Tuhan na lamsia bani haganupan hagalekon ni si dia Tuhan. Hamma Tuhan na mamasu-masu, ham Tuhan memberi guguh kesehatan pakon malas nyuhur bani si dia. Sonai homa Tuhan martonggo doh mahanami bani nyombah nami, bani tingkat SD sonai homa tingkat perguruan tinggi. Ham Tuhan nama masu-masu nagabi keinginan ni si dia bani masa depan ni si dia Tuhan. Bani na mencari pekerjaan pe Tuhan. Ham Tuhan memberi dalan, membuka dalan Tuhan asebuai poda si dia dapat horja. Sonai homa bani hasoman nami nalapi mendapat momongan. Ham Tuhan na masu-masu kerinduan keinginan ni si dia. Ase bagas malas nyuhur Tuhan si dia bani mendepak kon guluh ni si dia. Sonai homa hasoman nami Tuhan na marulang tahun bani sadarion. Ulang tahun pernikahan sonai ulang tahun kelahiran. Ham Tuhan nama masu-masu si dia haganupan. Bani haganu panginduan nami in Tuhan. Holong mauhurmu. Say unang mauhur nami nasaut Bapa. Tapi uhurmu manasat. Jalo hama tonggo namion Tuhan. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Riap mahita martonggo. Marhite tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Ham Bapa nami na negori atas, sana pasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni hurmu inagori tangahon songon na negori atas. Beri hama ben nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hama dosa nami songon panasap nami. Di dosi ni hasoman nomor dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay ham huparlajuan. Paluaham hanami bani pangago, ay hamdo si madaharajaon, pakon haguguhon, apahasangapon sa dokahni. Amen. Hundul makuria. Nalaho menangar hatani tu hata
Pasir sirhita uhur pako pikirata mandoding mahita humbani haleluya nomor 330 sia ayat sada pakon ayat 2 Yesus haposanku. Yesus hapusanku, amasomanku, ulang terpuju, senang hasomanku. Yesus hapusanku, asomaniahu, bai perdalananku. Tutur kita ayat 2. Ang tumang rajaku, ang kebarosanku, jalo ang mau, kabijabolonmu, say sonang mau, ay takas mabaku. Ang tumang rajaku, jana balosanku. Damay ni naibata na mangatasi haganup hauhuron, inma manramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amen. Horas mahubat haganupan. Pasir sirhita uhurta manangihon hatani Tuhan, ambilan sadarion, Aima humbani buku Sada Musa 12 ayat sada das hubani 10 ayat sada das hubani ayat 5. Sada Musa 12 ayat sada das hubani ayat 5. Hubasahon mah hubat idilo naibata si Abram. Dop ai nini Jehovah ma hubani si Abram. Bukas maho huntano hagodanganmu. Humbani dihadihamu. Apa hun rumah ni bapamu. Hutanoh si patuduhonku hubam. Hubahen peho gabesada bangsa nabagal. Hupasu-pasu peho, anjaha hupabagal goranmu, ase gabe pasu-pasu ho. Pasu-pasuon kudo nama masu-masu ho, anjaha papaan kudo na mamapai ho. Dapotan pasu-pasu ma marhitei ho, haganup bangsa na itanoh on. Jadi bukas ma si Abram songon nahinatahon ni Jehovah bani. Bukas mahoma si Lot rapakonsi. Marumur 75 tahun do si Abram
sanggahna bukas ia hun haran. Ibuan si Abram ma si Sarai parinangon niai, pakon si Lot anak ni sanina niai. Apa sagala arta-arta na sinarini, rosi halak na ni bolini iharan. Jadi Misir masih dia hutanoh Kanaan. Dobdas si dia itanoh Kanaan. Si barjaima dasni pembacaan ta. Anggo utoruskon matene ayat onom. Dobdas si dia itanoh Kanaan. Ibotas si Abram ma tanoh ai. Das hu ianan Sikem. Das rosit tombak more. Bani panorang ia doma marianan halak Kanaan itanoh ai. Si barjai dasni ipasu-pasu Tuhan hita haganupan doma lape adong na lape. Tunjuk tangan malobe na lape ai. Belum diberkati Tuhan. Belum. Oke, karena belum bisa jadi berkat bagi orang lain. Bapak ai mak katahol lape ipasu-pasu. Nalegan doma ipasu-pasu Tuhan. Puji Tuhan ya. Tanda petik do balos ni Bapak Rado Purubaon. Janahai managabe perenungan bata. Balos niai managabe perenungan bata. Halaniaha diberkati itu harus satu paket dengan menjadi berkat. Kita akan melihat Adonai surahon Tuhan humbani jolma nadop ipasu-pasuni. Apa yang Tuhan inginkan dari orang yang diberkatinya. Kita akan melihat rencana Tuhan itu melalui satu peristiwa teks pemanggilan Abram. Nama doma ibasa hitanok kanayai. Nengnya tidak hitada. Saya yakin kalau bicara soal profil ni si Abram, AGP lang. Kenapa? Karena Haran itu juga adalah sebuah kota yang maju pada saat itu, mapan ekonominya di sana dan nyaman kehidupan. Hanya saja daerah itu si Sombah Buye ya mereka menganut politeisme. Anggo soal kenyamanan hidup nyaman do si Abram tading iharan. Ijai do pamilini, buei homa artani. Setelah merasa nyaman di sana, lalu Tuhan mengatakan, bukas maho huntano hagodanganmu, humbani dihadihamu, hun rumah ni bapamu, hutano si patudu hononku, hubamu. Pergi, harus bergerak meninggalkan negerimu, meninggalkan fasilitas. Dari sanak saudaramu meninggalkan komunitas. Dari rumah bapamu bahkan meninggalkan identitasnya. Ke tanah, ke tempat yang belum jelas, si patuduon kai. Satu panggilan yang sulit, sangat sulit melepaskan semua itu. Nah, ada orang kuma ibangun buai izai ya, usaha-usaha pedom mamapan gitu ya. Tiba-tiba disuruh